La si ilitum mo inkoy rapor ni lagay announce lo ne pilone inkoy rapor ni si ilitum ako do tuji la bangget hedum penitum dolang po kopya po si idolang po ilitum EPHL si pen akapre katung gehadi sabta ang hosing puhay lo ahol along lisi pon desigiti joklo non anta ang hosing puhay asong kapre katung ilitum ke labang itum hanang geci atum ke ilitum nga sabta perere lo gedi sa perere ne perere itum mangi lahilo kapre ke prega dinglo EPHC ke prega di itum mangi perere itum ring nangi itum adet ke do big ni lahilo la sidak ni di pitihek pen pitihek kalilo rom do yo patapte nek sumilang Ifan alam nilila kitang pen ho kitang net pen Ruby Kumar Pancho telepon ng lolo ay puning oy lambo nang litum ta ke doji sum po nang litum youth secretary ke chevoy yu pute ngini lige kumar lo pu sir sing be mai po masing nili do dekede lo namaskar ju anu pa amaha finally metang si telepon ke lo manang tak de chichela la pu yo ki tiga no ke break na ho si mi si la pu yo ako do via bange tok lo la sopot amanili computer bano lo mati 2008 ningkan si nama computer hala mahino dak lo achitim aman ako kapre computer institusi ako ketok lahe lo ke deren and itu ke wang ke der inang lo da ketok number 1 ke itung governor Laxman Prasad Acharya ake hai governor ake hai pansil itung toklo lapen against unconstitutional leasing out land of tribes people to non-tribal capitalists for so-called development. The development development of titi to impoverish sita ito manang dugya fan labangge. Kipuge development po sita ito manang dugya fan itu je amak ini tu ko ise je itu development karane buli. Kintu asal lega amak এতিয়া যিমান দুখীয়া হৈছে আকৌ বেছি দুখীয়া কৰিবলৈ আমাক এইটো এই প্লেনটো লৈছে সেইকাৰণে আমি এইটোৰ এগেইনষ্টত আমি এই মেমৰেণ্ডামটো সাবমিট কৰিছো আমাৰ গভৰ্ণৰ হিজ এক্সেলেন্সি দ্য গভৰ্ণৰ অফ আসাম থ্ৰু দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশনাৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং অটোনমাস ডিষ্ট্ৰিক্ট নম্বৰ 1 के लालो जे Assam Power Distribution Corporation LTD APDCL atum solar project hala mensing tiso lapen tebok tere arong kaduwe rong inkoy rapli an eviction that si hala daksi 18,000 bighas along lake 18,000 achiri suri krine kep achiri jerai deji alam non het alang litum hala asam mewang tum narjulang bang pulo la solong leke ahem puawe apatave gedi neli la solong ningye piglo apatave pilo ante aku government awe bubedi aprang udah government ke dolo itu maricu habi itu ke di hala government kalilang ma di hala government lo la hala bangsa government hud ram hok piet lo kadumia panta hala aki jo elong lilu ram hok piet lo aki chok che dimbang e kunat lo itong gi chok che ke pudam nang kok lah suhud Samson Singh inti le do son te son pa je plang long le de tia pot lo 1953 ni kan July 21 arni Assam Land Revenue Regulations itum ended lo hala ke enalong hala dak lo ka selam long isi kipunangi alam do abinong ke hala pupeden lo kopilo magi punangi ke kipunangi la po hello je pini haladak land rights ka recognize pan henten budi pumatidi ande haladak kipunangi bange land rights la ka recognize aprang a government ke do hut ka recognize anke lage valid mane lage deng milu pusi hadak tok den nang ya polo hala tok te den
tok tedet ama ili tum aram hok anke ram hok kali pu ake joy lagi jok ta long li ayam pu avik pu curang la hele ti chok che dim non anta itum mata sini ni la solam itum mata sini ni karbiatu la hele ki chok che itum sini ai itum pata en etlo aprampen apram da government dolo kente la India government nangiching 1947 jodle government kali det apram da dolo itum arichu itum habi atum itum habi la pen pomara tum lindok po tum dolo ke halatum ke do on hot itum ke long ram hok an ke la ke velit nang ji hala velit le de posin non itum pobat lo la sinon itum pulo la bangso a solar project ke pawedet nang ji we oppose this solar project on various grounds enumerated earlier la so memorandum ma ke pichihek lo atema apram da itum than et lo memorandum pf lo hala ke tok tang atengsi nitum ke la so solar project nang ni pusi puchip lo la pen ke gas hala biogas compressed biogas abang la itum capitalis apan lata kipu ke itum pan employment pi pubadi employment pi are ya employment ki pi pan ambani pan ha nai ma ha itum employment ki long ye pan si autonomous council ke doloti hala tum sinang ipinang po ana master ke ong po ana master a post ke ong po ana sokita a post ke ong po ana LD assistant junior assistant a post ke ong pia pa sinang PPD hala hello employment lo ke hala ng PF lo te itum akapre ki hang nang yak kam tawi nili achini atengi ili do hadi ng PF no kupi bola ng PPD la nang ipiji apan thang bagbe hala bap e po putang bap sige e di itum so kaningi chu e ke nang girap dun tek council atum di so ki e apan ni nang rap dun tek no nilitum day a hokalam plain district bethe Silo tubewell do etlo haladak askim do in my plain district court Silo tubewell aro low lift point program ase that hey to scheme ase plain district court haladak edit do Silo tubewell di nili mitang ke claim tikang wait account lola la sinil tum arjulo agriculture department pan pepolo daka bede plain district ke do halatum nang thandun non anda do a holo nili tek nang lo non nang litum roha bethile dam seta tek long yi hala hidiang bang som trei tek long yi ni hala ke itum pan pepolo nang pa bede tar biang long ke ki pu ga har long do utamo ko pu si hala de hojai district along ke som mi ni hojai district pen pu hawrat ha ke isivet lo mati a boundary lo ge puke som no pu harlong do o pusi ipu me po ha da het ni harlong go detle je la hele a district ka pre mo harlong do o hala sa district plain district ka harlong ma pe pu he la si puke harlong pe do yi pu te district se silam po ta chok lo la son gali lagi itu manang erat te khilo ge ambani pan wan sen nang ni gende la sintung pulon de la teacher apos an da ke tok dun ni ilitum ke tok dun teacher apos ke doon college teachers university city teachers la kado we do an ni tum schedule tribe do man pilang non dag local do man pilo employment alam ka mathana lang ante ambani phanwa nahi ma adani phanwa nahi ma lai tu ka la si aku reserve forest along silong li tang pichu yima thata lo alam lo de lage nili tumhan pulo labang so reserve forest ke ha British army sigi pinchong pubadi lage yok ka phanghoran ne pubadi pu non ke ambani phang hadak si pitui ko pualam lo lage ambani phang ke forest ta pipuk me di reserve forest ta pipuk me itum phang ke hala garo la pen karbia tumhan hala jirang so long di ahemaret pipuk damla di ang hadaksi ambania pan ako kipichupo ande ambania pan pimiente dag nitu ilitum ke tokdun ke along leke do an nitum tribal youth the youth tame youth dia tame long leka via to panan pilat no an si meeting lang dan nilipudun lo en lang ilitum perian ni
Itu main lag ni. No naman ni application kita po ni. Application itu application ko na. Ang mga pinigyan de. Bilo itong application kita long ledet ko ho. Tok nang po. Ako pata ng piano po si Nipulo. Angge nitum do dam sipo. APCLC tum do dam sipo. RBC kriptiar ni meeting along Nipulo he. Angge surjorong parke. Do dam no. Take na kum do dam no. Bujodi. Ama sini pulon nitum do dam po. Sida nang kum pata ng pideta. Pata ng pipepin ni tuman encroachers po ng pulipuke. Aba sini Nipulo. CM Lipulo, CM bunang liga suryorong par nang liya mga lihala CM apa punilipu. Halo patan ng pima ng pipe. Ang lihala ke site margin yun na. Nasong yung kambe. Si tanon ke alang itong ambannya pa nang piun pipo putang dia ng parke la ke itong banyak ng pibek na mo. Ngala. Itong doon din po. Laban halada police outpost ng pibido nang po. Isong sa dia part. Ito. Lapen lahilo la dake ambani pange nang ne putip lo lapen ke ako next appoint ke putyo bangke tribal area education how that di itum 1000 itum Soinik school di Soinik school nang biji pulo Soinik school ki bilote halada ke ko ana percentage logelong amar kusina juji tek lor alam lo non ke ni ye sita mo nang nang yo ni ye 90% ni ko pa ni ye ko mala sit ke long den lang nang yan nang jong da ding len nang ipupo di food truck ni food para sitim ke nang ipupo nge an ke ko pulo apa kalam lo di army si ke don ni ke sitok takan nang dun nang mit putu ya ang cái chi pi hala yon cái ding tum le ame thang tum le lon cái pi le po itu madim ke kuku si hala admission ke long do nila a school ni ga ve det ame exam had Guwahati si kedu hala pe na jo plain district pen si teachers taban waret body just same met ke jaluk bari area pe jaluk bari malo lagi here Chief Minister Himonto Biswa Sarma constituency. Ye hadak pen si amunitum si tet pas mare. Ki haladak tong akiri etum duulum hada. Ki kali ge akiri etum ge duuli hada. Kapay passport ibor ilu la tante application prosno new question papers tahaw pilig at pidam at kilo. Ito mga nang pipida di nang itum ningdo bo haji esro talong inudar lu sopan nep cek hadi ningkan ke ma prang lu bola di komande sorma po halata di hala pan nep cek lage hala ko prosno ge jor bang pugante je la son sibi no itu man son bi weda di ma Soinik school thanga le vela aya kunang chupasang tuji ha China border lo nang bilang po papiti ali papiti nang po la to mangi bi tuji la sinon itu hala Kargil long ta itidun inglo masudung tidun barat lo kedi papi tinang ametang nga hakiring me atay do po la si la bangso Soinik school ke la ke itum dak Karbiang Long West Karbiang Long la ben di mahasab ka pedon ang ni usinili pulo ilitum pulo la ben ke hala Chotolo Kindon Harwilang so la ben de Chotolo Kindon la ben Borolo Kindon nolong hala dak Cement factory ako kasalam nam lepo. Cement factory kasalam kado kabe penajok. Ilitum luder amunitum apan ako kapilu mucot akam compensation long ikupo halato makan halato malong litila bodi ka plan. Matadan ta ingin so memi. Api apuatum kipip athiri anta halangar lu sidonon. Api apuatum apan kipip athiri celang dam nang gusita unelu halangar lo sidu non ha matata ingin so memi la son si no ne klem ange la son si aku selam dang le lo hada ange simen ke selam butang simen ke selam lo dalar de aduk ke dopik mo bonon aduk dopik ke di urong so ke ange hala oisa pipo lang kapang lumakam dei lang kapang ito amunit dom han papilu de he la sinilong matay siwang lo nili secretary do hut ha di half long car circuit house long
Sar, Karbi itu manda, haidi yo. Kasi than tu ta chirak memi. Sar. Nitum hem an lang nang panglum ji pusi nitum ke chi hopo lo. Pen nitum hem kim lo. Ama nang panglum le de. Ani ke chi. La si puta nitum hem ta nang panglum tha puti kam. Ko pua lam le lo la le. Son le la son ke ga ot kahin nunu ba di lagay. Andi ko mat la son ot na ka pahino. La ande la government na tum account ke claim men si tum pada ot na pahino. La si tum pulo haladak cement factory la ben ason akahin no ke claim di mahasaong bong umrong song bong so tolo kindon boro kindon la ben ke harve langso halai hui claim ke dep nang ji ku si liu pulo. Son clear la me tum dak tok dong no. Non itu save la solong la pen ke non akaprek la bang ko pilon ni ketok ni chini pemi me halang litung ta memorandum ako akaprek tok to Deputy Commissioner Pansit of West Caribbean ng Assam, apen Chief Executive Member Banako PPG Pusipu, alang litong talasan taksi polo, Caribbean Long Autonomous Council historically is one of the oldest autonomous councils in the country, which is also safeguarded under the 6th schedule of the Constitution in the light of the recent announcement of several so-called development projects in Assam, we have no choice but to view these land grabs motivated by private interest. Kalang, latuga ho. Ilitum 6th schedule ke longle tribal domansi reserve tip lo kadi. La si, latum la so 6th schedule kapipukang tum si hadi. Kapipuk bekya pansi, bek dorpen. Anung ang hupen, anung hem anung anatu ang happen ng yutsi ilitum along li nang ichija kam lot reklem lo lagi tanga pota ka lilo lagi ilitum chere nang i non compensation pi ko da puji meni itum lai hui ka sapta matha nang ni itum ning hang nang nelo la si demoralization bomb po itum ke demoralization bomb lote lagi chok chelo ajaha tum pu mo itum power bang lote pu de nilipan na nang pu he ili tumang bang lo de lata non so kaya lang litum chini lo mene teda penangan aning kana pram ino pawar bang lo de nitum mga sakurita ng pinang net hang pin ni lanon ke plang bare tum pen pomat chu hang bare extort bare ini tum ki pusi pudi lage chok chelo son bangge itu lo ke do partiet amunit sita la son bangge chok chelo itu las akahin no akambang eklem ng ne pupite ili tum adet ke kivirpo at hemahala daki pula helo kita balong gipu monita tum aot mesen do olote adekta anong tiklongi pada kita ko halada kupi lidaro bang mesen lote det anong tiklongi pupe lidaran chot kalihan na pu monit ke do anatum aot mesen nangi lansi adek anong tiklongi la si ilitum anta iot ke be mesen nang dia bang si jasemet klem nang po itum epechel si atum ke la penitum sinilo non itum son taksi niliamen man pupeda pos non itum son taksi borolenta parti akimi kaselam tupo ate man la kedam tang atum anke home ministry along la pen government along parti along BJP along check dun krail halatum thang na unit jet no akite aprang